Ia, te whatalo wai foi Samoa, i nge foi a fiafi, o la so tofi, la so sulu o me, ia o tūlata foi na mai ai, ia ne foi masina, ia, ne foi whapoponga o tatou sports noa, ia, te tanoa foi whai ungo talonga sa whenga iei foi, ia lo foi mi whanau, pe foi, ia laulangi atoa la vai asunga. Te anei ia me se foi ia talongo a fofone ia me se la vol talongo la kapi ia nei foi la o mato to ia a fai mai al mato ro nei ia na fionga ia o mua te o vaenga ia ai me se foi ia fionga nga ftasi ia fui mono ia o le awe mai ia se ata no ia ngai ko kongia foi le malfia ia ne la o mo le ia la no ne ma ko ma se kolu nge e va ko foi ia se li poki fa so ma ka ngo foi i ungo ka longa ma ia ka longa foi o fa mo la fai ia fa ga lo fa tu au mo ma foi ia fa ta lo fon fa filo to le fo fa tai foi nei tu la so le fo ta tu e felo ai foi lo fomo le anga le tu ya me se foi le fa fon ta po ai foi Samoa ne foi tu la le fia tu sa foi mal ta tu po kala masa e malo le so po mo to le foi fa me se foi la fionga ngaftas e vai ko le ti lu au le mai ia pe o ka u le backline foi le au ka fa pe o nga como le como pe nga ia ma ia fa solo ia foi ia whakaalo whakui lo fionga le whaasinga, lo fionga ko le fo, ia whapea fo i le fionga ia o mua. Ia, whakaalo whakufo i le pa ia maulunga Samoa lo o mengi, pokala mengi kula le aso, ia whawhilo e kuma le anganga i kuma le whaloalo. Ia whakaalo whakui lo fionga, ma lo le soifo mo, ma lo le soifo langi mama. Ke wea kul ka kulpu o le au wai mai au. Ei, ia wa me whapengi ma le kau ni, ia o kau la vo mai ingi na kama foi okay kama fapenga awa kami lo sa vili pe maruru ya makalonga nga vili me fa me wo ma pe vale vai o vili lo le fa ku fa ku ana o ma ko asiato mai le kinga enga ngu o le mala ke akal o le ula ya le visi le fionga ya kuivasa o le ula ia fa fa laulanga wheelchair au ke lor ka kumpo le e malanga fo le wheelchair pe ka ko Amerika ka ke lor me ki fiva ai e midi la wheelchair ia lua lalo le enga fo pe wai sa e ke kongolo ngala polonga ila ka ko po i ko so ko luanga laki pe manga le laki pe manga ngo fo le wheelchair le lo pera ko ngo fo ngo le wheelchair ko ngori fai ka o ka o fo yo me o ke mi ange fo ai o ke mi ange mo la vangoa e sa ili mo vai fo i la ka au ai ko la sea ia pe sa o le fionga le tua ma pi le ku ke mi uma ma ia la kalaka ma o ka ko ngola la kalaka e kau i ke mi kau kau ma le kiki ai pe si le fa ka o le wa sa ngo sa ma ko le fo si ngo so le i wa pi ai i wa ni pi ko a me ma ngai ni wo le i pi ka kala me la ko ponga ko le fo ya ka o e il ke mi ve ke pe kom ingi el ki ai pau me fa kai e ling ko nga o nge wa el me fa penga o so fo ka o so ngu ska ka o le fa fo ma me va ngale ko ke le afu ka na ka va me o so fo ka o so ka manga lu ke ro ko mo wa ling lu nge ya ia ke o ke i mau fa ka singa me por lo a pi a ka por lo e o so pe a ka por lo fi ai pe ke ko kusale fo fo ngale me le ngu ma le vai ma peva ana fa penga ke fa fonga mai vai se ako fonga le ku ko le vai asiaka amo ko i lo mi le yo vai ai mo ko soka i vai vela ko mai fa punga vai vela o ngi o fa ma fa fa lu ko fa vela ia va pegar vai ga la so fa ia yo le awai melu so ala e ko ko ni fa le malfia ia o kala kauli ka ki le malu no le vai sungi o pasi me foi i fa mai ma fo mai mo ka como o kanga ka mama i yo
e no na po nga ye sta ko me si dia nga no fo ma ai o ki nga inga ngu ai la ngo fo fo fani ai fa no ko lo mo ngu ale vai fo ma Kero ko ngung fo la o foi wa mas ole ko kang fia ia. I don't know what you're talking about. Okay. Awale le o mai le maka upu le kau maruru. Ya afa pe nga ke fa fonga mai. Fa pe nga ko ke ngofa ka se mo makua ko afu. Ya ele fail kui pui o le flu. Yeah, ka wo ke. Fa ia le Pacifica Family Health Group o so se Pacific Healthcare o Lakaifo. Ia avele tama patina fela ko kui fa pe fo ia fa ngau laiki. Ele pui lo le konfikia. E ka o ia me ia wale la se fia o mo. A me se ke me ku la ka ko i le winter. Ka o ke le fa kui nga pui mai ia me se fo o malo se ka ma foi mo me ai fo ia vitamin C me va pena. O mo. Ta wo fa ma tu lo sa no ia le pule. Aftas. Porque mi furia me se to tele tato le wa o i sunga fono ma conference. E tawana nga ia tala ai vai fo ma. Sia ki mo fo mai ia ma ave o ia ngol mene tupu. E ia nso tanto mo popole fio i samo. Ia ai un fa fitau ele asala vole fai vai tele tausanga ia ale fa le tonu mai samo se tanga tau fono pe fo i mai wa ngase ia ma mai weno la pe fole ya tatu ni fo mai ya pe fa manatu fole i tele lava pokala mene ya so fo mal ta wana siaki ele malanga tuwi ya tunu fa fo mai sela mai samo pe ta o tele tulanga le ya me se fole ya o fo nge ya luga ka le le vai fo mai ya sa fo asia ku ya o le i fo la au wa ese tulanga le singa ku langa le mele ole o fa so o yo fa la au ese la ka ringa le vai fo ma e pe ta sina tulanga so le lo so langa e riska ka nga e fa pe o le fa longa ko i aunga o le mai o riska ka fa pe o le me kongo nga ke mo wai o le fa la aunga ki e la pe o mo ka ko po le songa ingo la fala awale fala o kongo af ko mo sia ko fala o ngu Kol mero ko kalongo i fa ka o fo mo tanga la ka ko malanga sa mo ai mi se la mo me fo i spray e fa ngai mo mi ngamu e mo ia ya wa ka ko ngi aka ko ngi ka ko yo ko ngi ma me ngai fa nga ko va mi ka mala yo we okay ya wa ya ma ka o ngamu la usa mo ke mi ngi bang ko le kingo pe so le fula vol kingo mo ko fula pe ya ngaulu you know ko ke o ngamu vo sa mo ka ko ke mi ko ka ke fi ai so ake lo fionga to le mo ko ka ngo i me ko ngamu ia afa pe ngai lo English screen while ko fale ka wa vai SMI hardware lo mo ia me fale ke mo mia mo le faunga o mauka malawa ainga o fa pe vo e ka le sia ia ma ofisa manga wenga o le se mea mo ma ka le ngamu e fefe mo o langu wai langu e mau fole e ven ka vata se ia la inga o funga a ro ma o fa pe ngai me ngo o foi lo ngo le me ma se ngamu pe pi me ke o le ven ngai me lo funga e ven ma ia lai Afela ya bisika afela ai fai lo pe pai okay ya la ngol ya ka o ke le mero ko kal mo iso fu malo lo o le se me fa manga ko fo yo o mo ko ke ka ko la kapi ma ka pe la kapi soka nga ko o ka lo ngole ko isa vali ko sore mungi ko le fo tele ana to telefo tamta lo le wa a fai no fo so i fu ngo esa ka wanga e ka o kele o la nga yo inga fai ta o ai le lua kulo le fale ngo fo le fa me o le se kai ya lo e me sa ko fenga se kala au e fai lo ko ku so lo wo e fai lo ko o la fo ke mo nga sa va ye mal me ale u se ku mai le remote la fa me ma le remote io ai me ku i lunga a me sa ka ko ngi ku pa ta mama ma lo si ke le ka ko nga ngo fo la fa le remote ya de remote ko
Yeah. E ka ua ke o ngai mea lai kia ngā fo le pe ai sao le ato le fo telefonisio. E le ngā ka pifo. So se ka alonga la wa. Umaloa e oi fo le ile mane fa pala fo le fa pe o. O le ia ka ua fa ua pe. Wa ma fo nga ko wai sa mo ka ko ai mai nge mai fa na i ya onga me pe nga ia nga fo ma. Ta mo le o ye nge o mai nge le fo ma so le. O nei po kala mi foi ne le mo te ngā lue ma te leo kalesia mo. O fa fesili foi la ia le o fai ngā renga. I fai fe au, tu sim ta ngā renga i sea. O le tūlanga la le whakaikainga. Ki ngā whanonga kua mai. Ai le wale vai fo mai. Pesa ili foi ia tongfiti o wale. Kula i mai loa la whatetainga. Whapeo o leo wa umaro leola. Ka whanonga lona ia nei i saunoanga i leo saunoa ia i le telefo. Ia ngā fwoi muri mau ma ia. E leise si e whaia suna loto. O le fina ngalo. O ngofo le mo mafu. Sa o whawhisiri fo inisi lau whaingaro. O nea se tō fina ngalo ia i lea. Lea ki whaongo pēr fo ia lau whaingaro pēr. Ia. Lea ia se whai loto. E pule lea li i a. A ngofo mo mafu whaula i mea ia mo te whaasoa i pokalame nei ma. Whapele, le ai. O le le whaonganga o roka mawhau. O le lau whai mai, ua pule le li i, e sa, o le ola le, le whaonganga o roka whai mai le li, o le whaonganga o roka whai, ai moro mawhau. E le kaunga ea le wa aile fōma, kaunga ea le sa ili, ia tongfiti a wale, e pe o isi ngā kūlanga fōi le, e telefo le whaasoa, I pokalame nei ma nisi fo au. O lea ka ke lunga faso o fatalo fo. Fa kulima fo I Samoa ke kongo o ka ui me le makalonga ko. O le ki mai o kwam ka ki sa o ke sa so le. Ya o a pela nga I ka pe o le kupangi pa ko le prostate me fa pena I o ka fale fo I me ia me fo I fai e kau ele maka muri ma o ka ko sa mo Pacifica fai me ngi eu aki nga ma mo pe cancer me va penga e kau ngoi fai a o nga se ngi a le maka kuinga ma look after and take care vole e kau aki e sa o le lua saunonga nga ele whongkanga le sosai ke asosi fo mai nga whapenga cover blue wave le whongkanga nga asa saungo ele le whionga kamai kai pule ia ngalaman mana vai whangaloa nā seri I langa ia ko mai ma years of experience o ka kokangaka ko hoko ai I fo mai ke mo mai and most of the time wala ko ka ngua ku wale ko e sisi ava ngua mawhainga ko e fofori whawhika auri so e ka ua lava le whaima whaisiaki monthly checks e whaong ka fo ile mea isi kemi but you know e sao lele ke pe melang sao ngoi le whengo ia umua you know e oro kemi whele eulogy whelo le kalanga I oro kemi ele sisi ngau male kemi ele ali but you know ngai ku o kule ola mal malo si mal mafau ele ele kangaka whaime konga whaima o vai fo mai a whapenga ke ngei o kilangi ia pasoka I le Pacifica Family Health ko kele ia fo mai Samoa whape fo I kosiso fo Samoa e ma whainga whasangia ko fo ia oi aloro ngā fo I Beta Drive Health ia fo kai ia ngisi fo ia kako fo mai ia I South Seas ma ma local doctors you know it doesn't matter but go and see a doctor ia whakaua nga e le whaia kako marorunga ia ko e whamanga kwaku ia kako Samoa I whai pēr seaki au ngi whakari se mai pēr se me lea pupu ia konfikia ka pia me foi le ungi o ka ingo ngau ka fie wa nga ka mai o nga mi el kingo le vai ya nga ole fai ka fai ya ingo ke mama pa penga fol ba ingo fo mai o ka ko ya alo fo mi fana ka ko ngi wa inga ka ko maku e fai foi le fai pe eri kolu masinga o masinga le fela ko plat test me va penga ya ke mingi ke pion sa ngo foi ya mua ma fui ave fai la ko kuinga
flute pui ke mila sa malu lua e liso ise me pui ko ngai ka ko fa ma ko I malu lua e fai ese ma ke malu lua sa asiata fa fonga mai alungei loa vai fo mai iwe ku sa pe ke kokolo I fo mai alu kokolo ia kai mingi iwe ya ma ia fes ka ko malo ka foi melo ya ko foi mel kolo asiata ya o ia nei le mato au fainga luenga to mai fa pitoa a wale sui ino so se vali ina ia fetau ile lei malo manao o mato vali o lo awina mai atu no mau ma ua mauti no le ananga ta mai umi foi ona au le ia ilo maota a o fata di tali ai la le sui ino la vali o lo ia foi nisio mato vali e fai ai la fifilinga o wale fa le ina tigi o lo maota mota to lo lalam papa au ia tunu fafu Paso tai le fionga ya Maiava Leslie Wolf. Awa o mwhaion tongi New Zealand. Ai piki Samoa la oka. E nao le filifili lava le lanu. Mato te ngalulua le suina. E no piki lea e lo a inga I Samoa. E SMI Hardware. O lo pa anga mo so se mea faufale. Man fausia ina ua mea angangata. O lo fea fio I au kilani ni usila I tausa I ria di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo ala no ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai ma whanau. E tasi lava le whele o loa I au kilani e te maratuina. Le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse Markel Town I le Malai Valley. Le e Veni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malalangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. ICR awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Talo Falava and welcome to Roots Barbecue Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quick Freight o se au nanga vave to e whaatuatuaina. A wale la foina o la container po so se whaamumoli e wa inga I Samoa. Whafsota iwa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quick Freight, au nanga vave to e whaamari e lotu. O le whapoleina ia tātou le message mai tua pe whaistota ia e ngā ngei ia e taunu ulava I ope toi titi taunu umei ia le whionga le wai malai koe ki whai whongo ngō mea misa e la kusasoangi la keo me lunga skip ia ona ia e mo kemi ia la kako e au lava kako whailo ia ngai sponsors o lo lang sua mai ngai company o lo kusasoangi mai kako po kalame sponsor no. Ja, fia mole ko le ngang fafkai ka ko sponsors ai angare tato sponsors e le mafina o e tato pokala me masangi pe o le sports tala no tota ia e mole breaking waves ia mole tol faftai tasi market lo songo ia tole for fasinga ia fa pe le SMI hardware ia le mafinge ia mlevinge ia motonga upholstery and furniture
Yeah, Pacific 40, le Pepe, le Sanita Hotel, or the Quick Freight New Zealand Limited, Air Veni New Zealand, Island Grinds, Jevik Catering, ia ma tato lo ia misa pea ngai ngalo tato lo ia li ira lisile o le WT lawyers ia compensation ngai Australia mo le tolenga whaftere to long sua mai pokalame le Blue Wave TV and look forward to working furthermore in the coming days and weeks. O ka wai ole o failo o la kongi sponsors ngai I kamari foi ma la tunu ma le ai la kolong sua mai le fai nga fai pokalame umangi ka ko Blue TV foi ma mo le a mesala te mile to te oi malai mesala ta longa ia le Super Rugby e tele langa mo to ma avelisi tonginga nga ta to le ia sponsorship le SMI tasi market, you know, it's visible. Never I may le to tele tangata fa pe foi le ofai business papalangi I brands is le mesala business sa mo long me tato. So if you're interested in advertising with Blue Wave TV, so ta email ta tungum numero telefoni. Pete email me for admin@bluewave.co.nz. Ya na fa fonga sa mo ya mo ko foi la foi business foi e fou a maka va pe foi business o vle no fai ala manga o mia ia se fai lo ku I la langi ma sa mo e fe lava ia fa so kai mai ala fionga ngafta sia fu mono ia nga ba kole so ngi foi kula nga me uma la fai lo ko ia lo company e la langi a ko lava ia me se foi po fe lava o fai ia la business e ka u ke le gaming o technology me fa per fai lo lungo platforms es ia ke mi ala ka ko kulo I ngo ka longa fui mau ia o ke lora ka longa le ala ko fa so ngia fia o le Moana Pasifika ma le Auckland Blues ia no fionga o mo pe ko amaka me le kula so no ma le te le ta longa le fai ngol vai aso o se ta longa sa fa pena ona mate I tangata le ia mesela le tau sang mo le tula I mai o le Moana Pasifika le to hotel o tangata mai tanga tu sa tapua ia le Moana Pasifika ia pe wa fa mo aule ia stato aule o le Blues ia we se foi le tunanga foi la ele ngata foi na ele ngata I tangata Pasifika al to hotel o tangata palangi ne wa ngai a me se lava o in offshore me o ia le kalapo le Moana Pasifika e foi le wa to tele tu lo tapo ia palangi na ro tato ni Pasifika so va ia le si palangi nga fe kulanga ula fala o longa e le malang e faikanga o ke vai ko kanga ka pe se South African fo ngale e man ko no show e tumu ka South African but wo o ke vai ko embrace fo ile ko ke le North Shore ia le Moana Pasifika e o va como le fulu a fe kanga ka fatu mudia le malaya no fapa. It was a sold out crowd with Uma tickets. So it was a very nice evening. E wa te tanto no ho tali talo sanga tu fo ia mesi tangata Pasifika. No ta inga fo le ina ia fa na lo alo mata ma fa na o Pasifika I so se tu la ia la so fo le mo mo tu le fo o le ka alo kala puini ia pe amata me kala pe ia kilo se pe wa pa langia ko ka fia kilo se kam Pasifika mo ngena ska ka Pasifika o le ka alo mo se fo le nganga wo le fia ia le la wa ia wa le la wa tanto mai tau ni mai tai se fo au mo la le ta pena ina fo ia wa aso la pesa ke le anga le fia tanto vol fa per fai lo lango mal tu lango ani vai tai se fo le tu la mai le lango fo ia palangi no ono le tu fo le o se amanuia se au e fa pena ona li lifa ia tangata fo le fia ia le ngata fo la le au ia fo la tangata tamata alu tai to tasi e pi wo fai ma la to fans fo inge ma ia nga fia ia la ia pela le tau mai tau tuna le ile talonga le so to na ile ai tonu mai na fatino ngol talo ole mo kwa ma ngai ole mai ala makanga se yo o fai ka vai le se au ai me se la marta alu ne Moana Pasifika ile fa pe a mi wa vai pe yo si ka lo ngai ke lo
o fa le kongu o vai luma le lenga luma por ka ko forwards ia anga foi por lenga ku ale mele na ye e marka lunga la o follow ia o kamuni ia le au kau kai ka foi le vai le kai ka por kapking o apats o le moana nge pa ai nge mo ko i fia e la ko fakingonga o le skalamu alu ko forward a meshe foi na mai ai luma se kau le lumelavat ele ia se a meu ka vai kunga le peusika fo nga alu la penga arisavea o miracle ia po nga isia por kamale va ale mele nga ina sko mo ko ai ia sau lenga ko mo ko ai pa lengi uma me uma o fe ka foi la nga lenga fe ka ile plus o fai se ko nga awala fo nga le wa aka ko kikile o luma makua inga lu fa ka se ale mona pasifika au le plus pe al kausanga ne ka kalngoi e se fisili ngia ngel kausanga i polar ko wa masanga le plus ya lu o le afo la le o le lenga ku ale plus la ko backline ne wa ko kele o black si ile la ko mo fai nga la ko pitinga ile lenga ku wa ka fai nga lu o ma luma makua le mona au le plus la Wole ia sisi alfanga wa le kasian mele la ko. Alwa ya o le fuala ne o la ufa. Le manga ia le ingi nga mainga. Ma fai unga for kapking. Kolu o le sala kiki. Aga ko vai le plus. Sala ko kulimang. Fa mo la ko. Ale pui nga pui mai ele. Ele mo na Pacifico. Ele I fa pe nga vai mo na Pacifico. E o le manga ia nga le por kalunga le sko sauli inga ua malolo mfaya inga ia moana kalunga mumu ia ke lo vai ia kui foringa ima ko le hol meka ke fai ke e lo ko foringa la ve ko il preparation wala pu me ko ngol poko le al moana pu me ko ngol poko ia ke ia la ki kilo I think o too overconfident ke le ia kila ku se pe o me ka alo already like mafo e la mingi ia ai o le mona o ngolenga fai le home game I lunga I no so there is so much to play for mo kwa ave ala fa ko o hari mole au a ko ma kanga ka le franchise a ko awala ko fans pero esa mo le palangi a ferika e fai melula fala male e fai ka wala me nga ka minga mo kwa fa ko a ko ngi kanga ka mo o ke le yo fe au male me ka u nga mo mai I ka longa ngi o fucking ngol ka longa sole ia ka ia o ka ngoi e fai ia le kulanga le e fu o le e performance al mo na ka longa mo kwa close le perfect from 1 e ka ko 15 so everybody kwa nga lu fa kasi mo ka como fai ia le roller ka pero non sa mo ti fen sol e vai ka ke pa ai ko ngai props mai loka voi tackle ko kum so le ala ya lose forwards hari yo o me lani mala mai for yo o vai miracle mala ko so le o mai te really up there la ko performance e o ngai ka mai e ke le me ngo ya uso e fai ma kam fai proof penga no kwa ke le ya me volanga ka ko vai ngai mo ko so le pro sapora a kanga kamalango lango mo kam ka ki e tolo for on paper I look on paper o le aule le Auckland Blues e to valu ia tama o Blacks o le aule mon e to lua tama o Blacks tasi is a former like kasi uro ko ka alu aule sila active it was just Artie and his brother. And you also look at on Saturday, Samuel Slade, man, he really pounced out in terms of the forwards as well with Miracle for Ilangi. Our favorite combination or the midfield. Yeah, Lalo Milo. So, like we were seeing them improve every game. Let's shoot over like Okirangia, you know, in terms of like their backline.
Ya, pela makakuia le. Ya. Ya pe ole ile make up pola okila. O plexum. Yo backline mala ko mai face five ka ko ka la vai ku pori lengo sma me ala ko. Wo already wo ye la ko ma fa ngo mai ngo me kan fa ka ngul ka lo. Au mo. Wo ye me fa penga ma fa. Nga ke wo ku pul me. E o mai fonga lau decision making o ya me fai ko ile sa lo ma fa langa fo le seki o ngo esel me langa yele expectation fo le me ka u la wala nga ile me langa fai ngel mon mai ya le sunga ya fa longo fa kai malo ile coaching staff a ko mala ko mala o me ka kengi mal au a ko so le penga fa ko ole mkwa ko kikia perfect ko ka longa ngi so ke ka kong fo ya uma ko ngi ka sang o kala ngo ka longa ngi You know who had a perfect game? Kiro nga kamo ko perfect langa alo let's go mai. Artie Savea. What are your thoughts? So le fo mai le tulanga le kapinga nga le plus. Moni le tola fo. Ale fa fin tau le plus le mele le sa o ilo inga mar kausanga la ngale kasi ale game plan len ka lo plus o kausanga la len champion pu fainga ka kele onga ele kolengi foi au le koinga puipuinga pol defense ile le plus kausanga onga pe fa force ia na lu kong ia kausanga la ngi makua i kolengi au pe va fe pela me fa koi sana kikil kulimangu ele fe yo o le winga la le o kulanga le wingi aka ko kilo il backline ale plus o le makua one of our top backlines nei le super rugby al ko kele fo io o kamangi o black ile le o le mfai ele polane le backline o le masangi le ni fa nganga la ko me most of the time o kai mia le o rum le fo le kala ko backline so le ko vai ale o pala la ko sa o ko fe fo le aka ngol polo pe o ile o tackle la lo milo ma Savea ma ko me o ko le I wingi ma full pick o ia vel ke milinga sa o ia o I full pick avi ko I sa o ia fo o le malua au kilang so le sa ko sa o pick le ia pa ngaula I me foi le o ko I es el ma ia maka o ai o me foi sa mo ma ka ko po fia la ova o combination foi nga carne que pia me vo combination fried rice a lua ko nga masamo I o le anga o le mona o le lua le o le fai me le o ko fa kasi loko o le ko nga masamo o I le foi ko maluelu monga le lua me le ku kai le fried rice le ali ko le fried rice fai ka mo ko ku mo sis o la vara lua le combination le va pena I msinga popo we nguke ko ar me o mo ko I se lau pa le ka ko nga va pel manu se I ko po le kaltahi fo ale o ma ngai el mona le ko king el ma ngai el fa ka win or ka lo ma fa mo e mo le fa I fa malo ia se P.G. Williams ia fa pe fo ia se sa vai Michael Jones la ko lo I ku o kam finga e piel my franchise le from le se coupe mo me uma wai wal mona foi ma mai con lo super rugby al up zero ia wal po kala me mo me la lo le New Zealand Rugby Union pe yo me la nga o la val me wo ia pe fo le nga ma wa mo le nga fa per sa ngo ia sa vai Michael Jones va per I ka me kero pesa me con el moana me ra pia le ka ya nga fo ia le moana e pia me inge ka me ki mai sa mo ka me ki mai konga ia le o mo ngi fo fam kalanga ka me ki le wingi le konga ia le o manga o mel chiefs fu yeah Karen toe mo fola mo fola el manga yo kula le fa siri la le ya Savea moni le ya fumono o le kai au le mua o mua no Savea a mua o ki Savea e o ki Savea o ngor kai ngola I se fa kali uma kama e follow Savea o le si tu langa fo le I le tamalia ele kai ya
pole ala vale ko inga wa le I skills ia backline drop kick chip kick mo ko ai fai umar kamale ole tulanga la na se le matau tio ai pe ona ta u to le fo ka u ai mo le decision making fo ngale pe la mele sala kick sala ya ingi manga ai ko se ka u si pe nga le score ui foi se ai lo ai le mo le kap kengi ola e o nga e malo ai ka kinga ke le ile ke le ai ya aku pe la o singa kulang ai ina u vai kamale e fa ma ike ngai ya solo mo ngai le kai ia follow ko lang au fui mo okay lo le ska ka maka il ka longa ngai mo ko ai fa fe kai le ko racer le coach lope okay kilo ngai fa pia so le vai skia so le ya o I la makoria lo mo koi takala ali has a license fai so semia ia lenga vai o lo fa pia ngi racer e paula meu kakalo hari e follow ko ile e no ku nga me fa pia ngi la o kanga I foi coach lo plex me kilo e pe fa pia il kulanga ko kanga o fa pia ko kele ole wa me fa pia ngi o ka o foi super rugby foi le o ai o coach lo plex ma coach lo rugby ma la ko e mi se foi coach sa mo ya ngai le piki ko me ki me ki kilo ye o leadership por kamale e le fa pia sa mo fui o la mo wanga le best player le he's the best player ko no man by far ko no ka longa ko le kwa mamao la kwa I mamao the way he carries himself ko I male role model ko kongo le au nge konga masamo kwa mka ki ala vale ia ko akulo matana manga mafalongo le coach so ko mka ki alma ile solid ole tango tulanga le tango to la fo le ya le fa ya onga ni sila pe ole tango sa ve fu ngale o ni sila pe ya structure fu ngale ya wala mamao ke la ku fa ye ke fa ye you can't kick the ball ole me ko nga le wo va ingi kalo kai lo ye nge ke wo se alo va ai ke mingi o ka ko kampo Pasifika o ye le malosi o ye le sao o ye fo ma skill se o ye pa o me ke kilo ye nga o key point ki ya I o me set pieces skalamu line out de le puinga fa nga no le flare fa nga no le flare ya ka ko Pasifika me ko nga le vai ku kamalo sa via o me o mangi sa ka mi inga ia I ka longa I au se ne ka ko vai ku ngi le ka kala mai la ko ponga sa via ka mingi ia na o ke vai ia ka mingi fa le malo si ko me ki Pasifika sa ka mingi makwai pa uan me ka ria ia le leila lu mo skalamu mau mai polo line out de leile puinga pole defense al kaimingi fa nga loia o kauria o linga good back line o linga straight line o ankles ya male power ke fa nga ki mo me mali fui ma mole ole up wai e ka lo make up kengi mai tripolo tui e ka lo molongo so il mona lenga va ko ia ka lo usa vea o mai kongo pero ma ngai o ngi me kilo ala uia nga va vai o me ia le plus le defensa ka me ki pe nga sa o ka me kilo slay o ka lo mo le wo ko nampa wan la vai ka lo slay so mo ko I ma ia le va pe o fa ya le au a ko e pe ko I outstanding ala performance ka ngale o le se me le mai ka fo I ya nga we sa ngore in terms of leadership and also culture but lo fo iva ai ya Artie he's brought the influence o lo binga lo kala wo interesting nei for the super rugby man ko fo le eso South Africa le ngo o se me competition ko boring nei but with Artie and the Moana Pasifika, that's brought a new kind of light for Ngale. Going back
going back to the melang sa ngo me ia au mua I the Malay Land offshore. All se tumu. Yeah. And the people and the fans turning up, you know, that's the influence o kanaka ko kasi. Le wope ho li liu a koi. We followed Moana for the last 2 years. Look at lo. Ke lau ka longa e ka ole kisi makamaka. E ka ole Moana se ka longa Moana e ka ole tumu. Pe hardly anyone. But this year, gaming a sign on me ya already. It started to change. Nanga lawa yela ko kama o black there, lawa yela kankale who has the experience and also has the ability to draw people in. So that's you know, already being a part of Moana Pacifica is one of the best things that's ever happened to them. Ega pensa ngo mo e li lai me o inga mo fai turnover. Ari. O inga muri fai turnover nga umbai lo markalo. O hari. O le sina ma the first half. Pangko they were down a man short. Yeah. Lenga amel polo ko le lusulua ai mo kamalo. He didn't call mark. No, he ran it from there. Al ko nga mera kamalo pe spin fongole mala. You know, that's the sevens skills. O le si mea makaukia. O anga whenka ko ai e o emotional ia ari I sanga speech e whai ma o fōlinga ma kulanga me uma o ka alonga I si au a me se whelo blacks e pau ale o e pau ngi ole au ko ai e so le o ese el falo ngore o le uso le avio langa fa fe kai mo le ko fa fe kai inga yo uso I langa au e sa o fa e sa o ngoma ia ka kengi foi so ia ali ko kala ngonga mala ngonga ma ka imagine la kala ngoi kongo le awa ia o nga ka mai al makua ke le kilo le au a ko la ko kai ka le ka wa ma le tulanga long so no ia to le fo a le wo ta wo tulanga fo ka le ngi si ka sanga ia nga amata mai Ete si le fia fui le tato woi ino whapa tau sanga na interview mai. Lenga whape o aku le media le ai mangi singa tēnā. Toka koa. O ka whangoa ngoa. Ai loka mawhau le hui ka karangoa ai. E wa ai e ia la waanga le media whako a koe o mai a. I le mea ese le whai ngai le moana. Wapo pe o lai kau kiloanga. E a ngā I ruma. Ia, wangi la. Ile iai mangi singa tēnā apule. Ile kausanga le kia ngele ile interview ngo la ko pokalame ma ko renginga ma ko la penga la ko kapenga wa le ai mangi media nga tena we ka wa o mo fui sa ole ile mangi media man kanga kango mai ka le vin kanga kango ngi lan melo yengi ya vai fole isel mangai a interview mai ari kap kengi yo o apo ai la vola e mo fa ka ile ku sorry isel mangai isel mangai yo ga me mo fa ka ile ku el malo si malola makulanga fa kingol ka lo sa lo is fam kalang wa ole se ga me ka wa il mona ya ole lo o mai alum fa nga o lo ka alo ya alo sa mo ya malo konga il kulanga ole ku la va le ka yalo meu al mangai na ne nga fa fesili fo ya fa longo tana umangal kausanga la ole se singi au kupo se koula le ale mona kausanga ngi al pawal kalia fa longo tana umang al fayao ya kelingi malo ya kelingi malo kausanga wal kausanga mo e penga al kaspelu al kausanga ngi ma fa ya pe kolu ya nga chive nga ya ne la wo mar kausanga ngi mo kwa ma walunga la va ese voile va quelle fa kai foile sunga ya me se foile fiona fa longo ngi suafa ya tana umang ile langa luenga male langa sa ia fo ngai ai kele fo nga luenga kamale e kele fo ia longa ia sao molonga ia so kanga I kamaka alu e mo fai onga pe ale ka ko kalango kalau sia o kula ka sanga o sangi metana ia fola ka kele lo ko si langa le so kanga kamale ia molonga ia fo iva ma kamaka alu ia na wo silfia ia o tana lenga a suia mainga ia sani pio sile
lakpiuni e kele foi la le sao kamangi o falo ile le afolia ile fa mapoponga o alum fanga o Pasifika ele singa luenga le kiki fo se kai pea me uma mo a mak e makau le funga maka me foi ia falongo e foi mea e pia lau se me pia lau experience el coach wai e se ka alo e el coach no ka ko vai ngi o la o ai ngale alo falo lo mo ma ngai le nga solo me fa kai foi ia va samana ia se la ma sua le ma ngai along kula me foi apa foi ai ma ku melong ka o so soangi ia fa longo le faingo ka penga ngara ia o le termine o Moana Pasifika sitting at 6 tulanga i le misa do we have the table for Moli la shuru va ai I hisi tā longa I lua la so it's a must win because bonus points are not enough anymore. It's a must win that they win these next 2 games in order to get to the playoffs. So o lau ko ngai ke le mo ngai malo ile mona le foi la difilunga le si o ngai fu la o tala o ka lo foi le mona le ka lo mole Chiefs I puke koe le ke leo si ko ngai an koe kuli mai la vai ele mona koe ai langa ri ka lo e fusa ver ka lo ke le kai mina ngai neither was Wallace o kai mi foi la ngai o le na mo ko ia le ko a fo ia ka maka lo tu na penga ai a fa pela ko li fia ku ka wangi ngai si players le o bangu tu na pena ai ke wala ko mongi le e mo ko fa ka u le malo le mona ka no le na sa u ia ka kongu la ka penga fo o mo foi le plus ia la ka penga wal chief la ka ia wa o ka longa ia ko sam ko le ia sa fa mumu ko I la ka alom ke lo la mo ko ka penga ia I ma va ia ka kongu fo I la lo mana u le ko ia se ne wal mo ko fa mo ko wal me le ko ise pa wal me va ai interest la ia is ka me ki nga o avili o yo ai fo le fo peki ia ka si ele ko nga ke le ia o le se me ka winga ka u a ko ngoi o ko ele longa penka u le ansero le kiki al face face I came in Pepe Cow. Yeah, Pellegrini. Yeah, Pellegrini. But you know what I liked about Pellegrini? Yeah. On a Calway on a on a came in Kilo Calong Kuakunga, a Saul Pinch. Fully a Congo kilo, can I for ye, Yatanama, okay, a Macara, ye camera. Yeah, more feeling, I'm confident fully. Ora se penga manga I Carlo Pellegrini na skonga well came from Kepelo Songa the decision to go to the post because normally o Pellegrini for e kolia le score but I was very happy that they started like converting you know the penalties to chase points well of course nga fu e me ko of course me ko le coach yeah, mai ko ia mai le ia hari ma mai ia la se lua panga ko ia porque vai ko fa fenka ngi le draw mo le force a me se fo ile Highlanders to get into the playoffs like what are your thoughts on that yeah alo ko kal ngo mai au nga ai ke se la vola ko lo al ke mingi o calculate mai au po a ko nga o la ko nga malo le focus o me ka un fai po la ko nga malo o la voi pongi sin meu ai ia ka uia o kalango kwa uia ka ko o le au mona ke mingi el mona ia au nge no journey back mo ko ma fongi pongi sin mala o le al wai all the way kulanga meu ia o le as Frailing o le talonga le Crusaders mo le Highlanders who are your picks ia mo ku ia mo ia o le ia ko le fo sa mo ia o kalkongo o Saulo Saule y el Crusader luego Saulo Crusader o nunca fue el culanga o pica at the right time oye ele falla because they're number 3 o lo fai ka ko competition oye fai malo ka ko piki fai la sole pero o murenga la kalaka ma ai ko luli male lo
ale ongo ai ngai lunga le ia la vianga piki e malo ku seira sa ia e foi kam foi me ala ele foi ngofie what on the day why ola foi solo com Maria sa ole ala ele solo le sa I feel like they've been a bit unlucky this year. Yeah. I mean, so Voile Songwanga, Jamie Joseph up there, they've been really unlucky with player talent, selection in local area. Yeah, Omwo. Ole Crusaders. Yeah, ole score. Smalo ole fali mole Louisville. Yeah. Talong ole Reds, mole Hurricanes. Away or away? It's a home game for the Reds. Yeah, e malo le Hurricane. E malo le balu ai ilunga. Okay. Al kalong mo mo Crusaders e malo Crusaders full lima ai ilunga. Yeah. Ole Reds, Goals full, Hurricane, no full lima. Talong ole Chiefs mole moana e feiwe kato. Malo moana Koruai. Moana, fast food, Chiefs, Kolima. So, okay. Western Force and Waratahs. Malo la Waratahs. Okay. By 7 points. Western Force. Malo Western Force. By 10 points. 10 points. Okay, ia me sire lai mau e koko wha mau ngare live stream ia kako ai. Ia o le vai savo ngai lai pai ia ACT Brumbies, Blues and Fijian Drua. Ia wa pai ele se ai. Ma le wha mangakuna le kako pekpeki ngale mo ia. Awangi umalka longa sa lo fa mai. Le sa ngo fa yak ia Andy ma. Ia. Ai le ka ua mai nga sanga siko. Okay, ole si fa fasili. Ile Can Moana Pacifica and the Blues thrive while sharing Auckland as their home base. Ada shuru vava ai fongale I au ia lua ole sharing ia resources fa pe foi assets ingi Auckland. Yeah, rao mo ia. Ia ka ia va pe o Moana. Tau ki ke ia mar kulanga nele o ia au ia lua. Mau ia le so polling ngam. You know, whatever is good for Moana. Or menga. Wa pe on ka ngoinga fo. Ia o au mangi super rugby kongo la on sila la lo mole o le modo fe in New Zealand rugby. La volo lo ko buia ia. Wa me vinga kongi ia ka el Moana ave no show va pe. Va kunga. Eu pre fa pena. Ala vai comigo. O sel meu o pier mai o isso ai me venga mo que o país ai mo ya fa que inga pe Wallace le alo le Wallace stitchi ya lenga fio ka alo lunga ngire piki ya mo vai loma ila lo ya lo mo le chiefs que pe vela John Schuster ya sola fio ka alo lunga le ai mo i wona konga piki melo plex kusa o mea nga vapenga ki kilo e fo ia le vavai. Ia, e moni le ato le fo o le tulanga e na ilunga e sia fai. O longa le vona le o se fafangu po le au kilang, i le plu. Wai pe on sau no e to le fo ke le komiki le mis. Ia ai mai ai si players wonga e mai si fai tu malo ia. O le o lona tawana le o le ofi mo le mon. Ele ngata voilanga o le ua ia ua le sa ke le foia nga ye se kula hoinga sa ma ua kau ki pofe peisel mon ia pel manga yo le peisingi ia mo uma ia me foi mo miel mon nga fa nga me se foi na ke lo players o ia ia mauskar ia le mo mai o se tulanga ta o tele le ye yo mon ndi o le tulanga tau economics I think it goes struggle KC more the potential sponsors. It go vale sponsors and Mrs. Sponsors here based on Auckland. It's gonna be a tough spot. Ya ngai luke Silvia ke bien ko ko fo ngai ko sanga uma vai e feia ka longa.
we saw how Moana struggled with Eden Park. They were second. O whela isi malai ko vai nge o kirangi po wo fia la wo pese lunga in North Harbour. You know, they've caught it home, so it'll be interesting how the future looks. E kai pe me uma fui mau ya me se foi fa fome a Samo. Poa me uma foi. Ka kala ro so. Ya ela foi punga me sponsors com o so. Kal kong foi. Wala va manga ia kam fainga le almoana ma au ni kausa kal kong mai ai longa ise ko polenga sponsors me va pena. Lo vai okay. Lo la ko ama ka la kikilo. O le famila le. E fai ele me. O le whafasili la so o ke loe it'll probably be in your path. O le TMO o le ngā lipukia mai lunga le New Zealand Herald whape for le RNZ that officials have confirmed that the referee made a mistake during the Moana's win over the Blues. Yeah, o lo wa ia whafasili. Anga whaapela ele I maa lo le Moana. E mawhainga ko reverse that decision nga pe nga whaapea vangole wa mai el karo. Ko sa le TMO mistake lo wa whai. O la wo admit me a referee se se la ko kore nga whai. Mo le silfia o le mamalu o le mai moa. Ia, o le sili pe me whainko ia, kailo i. E pawa ia la kaikawa whamkaranga whawhikai ngā umara ka alonga ili avea mea nganga ko politician nganga whai whapeo o le mea ngā uwhai inga ile au. Awa al makwa I onga awa I ngā whoila. Ia le whoila o testei ia kūlanga pola alma mao elu I kua le whainga o ngei me. Awa al mea mo ia waka ki kilo lalo malai lalo whali lalo malai. Ia e whamoe moe lungo le I TMO. O le mea lenga whamoe moe lungo I o. Ngā le whaisa lenga a maka korisi kore I o. Ai ko mai kamala lunga me wa maka mai ai o me ka mo me lo milo lenga ko lunga lenga sa wa va ma mau me ko ki pe fale ni ma face sa ko mo lo sko pela o ngai me fa penga I kai lo ye ia wa le benefit o ka le lunga temo ko ki fia se full screens la maka o le sili vo langa ka sili foi o la ma mau e fai two phases yeah le no phase ia me lenga I o lim file lima faces so e mo koi finga ka la fa fe kai le ku o malo mo so o ka ki kilo va bien ko me e nga ma nga o fu I fa inga ia le ka ko mo na ngi ka lo nga ia nga o finga ka o tu ku da o malo au mo la so ya mai le moni le ia to le fo tu se vol fa fili ala vola fili e maka ko la ki ko au mai le mele pe ma pe fe ngal mon e la ki ko au mai la le mele fa pe ai lunga ko au mai ale wa angani malu ngin mon e le ko au mai e officials ngai ia kurang le nga ile skola awa le vola wo official eu e la ki ko au mai la le la ko kala le fa ngi e fa pe fa pe fe ngal mon ai lunga whainga na ko mai au na ke loi e makua whare kongu ngā na ko whai unga mpura mo fui misa wha mole e ele skoa le hari nga skoa pe nga wha kolua wha whanga mai a po e male anko luma me le nga skoa ia wha me le o le lima le a ka kowe ko le polo pa vai o a fol polo le I al visila o felisi a fole rum o le rum o le I wa vai le polo e mo kom ka ki al mele o le mele ka ka ngom ko fia ngi anko se mai makala ngo inga skole a va penge o le winning try le e ma lo le mona e fai au fai inga mo ko fa ngo au fai so fai me al va inga le you know e kele ka lo ngo fai le mona fai ti sen va penge ya fia a ka ngai le mele ngam ko isi ko o la fo le polo le ngo o la fo le ngai fa international game Manu Samoa World Cup similar o le siwara kulanga le skola le melenga alenga ka mo le le ko ka fu ai fole ya la lo bilo usa le ala ka mo ko mo o la menga ne si inga ngol ni mo le por ka fu e se foi le
le ka le fo le mani fo yo fai un tu no pena se fa pe ka ika o sangele ya sola sangele wen ka fu ya sola nen ka fu la pia pa ka mo ven a lo lua ya ko mo ka ele pe pa ka fu a lo ve ni esi le ku ya sangele ka fu ang iso e ke role ne melange sa ngo mai ali makala ka ko pokala melen ko ka kalongo ye sometimes so le photo o ga ka ia fa ia camera shots because la wo sa ungi ia mona e ale conversion man ko la fa sanga ngai le po ala o ko le po le le screen la po of ala ko fa sa le angle ala there that happened 5 phases ago lenga ko lo le ref le decision so doesn't make sense ka ia e temo pe fia ia monitor le la sa me nga vai ko le mena le ama kamelo mo yo pingai point lo ku lo foli e ku lu screen ko nga me penga ia ke wai se le mangai ne yo ku la fongol le ka longa e sen le o le ya ami se fu la me ia pe ava pe o se pu e malo si fu ngale lai la ku ka pu e ai red card ka va pe ngale wa ai si ko nga pu ngale fa pe se me fu inga ele me ko ka fi wa la lo wa ko close ale le cap le pa bala me fa ka wa ali ka ringe ke na via saole yo ole yo batulanga la le playing la le advantage le o le vanga lu faces here ai ko fo e mai fa sala ala sa nga me yo wa kelle mai mawor kai mi wa ya wala wi lo fa lo fali ya fi su cosa ava pe se van se mai le knock on me fui ele umia me nga ai fo i mai fai ava pe o se van se e un sala e fa umia la nga fo le kulanga me pe kein au ava ko la vale yo la mai lo ia o ke lo me lo fali we ngi e ro ya ka ke mo ka ke ya ko fo i mai ile me ia langa ka ko kemi ala ka ko fa solo ku si ka ko maka upu hia fia fa kalango la so opinion la for so thoughts ile Pacific Islands 15's team ne fa pela coach ia to te ke ia ala maka pia mo ia ro ka ko mai mo fo ima fa fo foi fa ka kalango vai nga umanga i lunga fo iole ole mai moanga fo ia akangaka i saunga fo ma fa ka kalanga o sunga ia te kef pa le sa ko fo kalta ia se al konga fo e fo linga mai o le aunga fo ima o mua pe fo linga me se au se me ni se mai lo Australian Rugby Union wa ngai pe fa pe mai o au Pacifica fa me o come ki uma Pacifica o la ka al franchise con Australia ya ke au lai lo ma fa i le aule fa fe ka koi manga ia aule la ka alo le tua ma mai a lionga i ole koi manga ia o manga ia nga vango ia ma ka le fu ia fa pele pikia ko kele kong le walapi o ai lai le mo la vango ai piki e ke fu i le ka longa le mo ko i la ko vango le manga ia fa mo so it's more of a domestic team than a international ia lango le masinga level ngai ka alo fo mong sa mo ma skokilangi on the 18th I think o ka alonga le o le Pacific 15 ngai fe on the 22nd o lo fa city so longo inga lai ku fa ka le Pacific 15 ma le aule le First Nations le fa pe le aule ka apoliki ile songo nga ke fulenga fe mengi kele i mo le ku pe le match as two separate teams or is it one team tem sala fa per fa ole au ngai fai ku Oscar mi sa pe ke o kasila ya ai a fia uma ya kamangi ku se singa Pacifica ma ya yo se me le tele se me le tele pe a fa pe fo le tau nu le e wa le me fui ma mo o professional la kapi o me foi o sponsor se ka kala ku pe me va pe a fa se me le fai Oscar you know
good for everybody, good for Mokamegi Pacifica lo mo la vangoa maka ka foi approach la ko ele mo ia vangoa I lunga ole Wallaby wai pe ole top team le pe foi o blessing wa le mau I sangonga ke fufa pe ia o laule ia e per la ke le mo ia ia ka me o longo winga I kameki mai fafo mai Australia ele qualify ko ole laule okay lo se kulanga le foi le in terms of the player development because la expose for ngisi alo mafanga o lo fa penga ka alu I Australia ele nga ka foi au ia o ori au foi ka mai kai lo ka ko ai le au mausinga I think most of the players are from overseas as well. Au ka kolunga ka upule. O ia mo au mo fa kai ia Australia. Ia ma ko le fo au le ka o lio online sa. E fi ka so ka sa. O le o mi fa atu ma ia o lio o compilation au mo lunga I pekangi. Fa kai la lo fa ia Australia le au. E mo ia va ngonga I kameki Pacifica o ka alo I milkingo ko ngui. O le si maka upu le o le ka alonga le pese ka alonga fo o le ka o le run it straight. Ia o le so nga filanga ku mo ke o e po ele fa mo le ai pe ka ia le ka ngu. Ai ko kanga I mai lunga le ka ko screen. Ia o folinga ia le ka alonga I know you've probably seen it online on TikTok and Instagram. Ole, ouch. Yeah, that's what Run It is about. Yeah, silo mangaku. Yeah, o makai I kalonga ia le ka ke vai ko ia ele mas parang. E pau parang e mo I me pe ke me va kol farma I parang e ka oko e fai ka oko ngol vai ngale. Le mas parang yo ye nga o le lo fali parang. Ai ping ia ka mau ia e nga fia ka ko ka mau ia I kulanga me ala ka ko vai ke wa e fo le me karonga ai o ke fai a piki mai fo e kamale lunga ma sponsors ko nga kalonga ke pia la makanga UFC ke le ve fam kalanga fa me it's too physical and quite dangerous ke nga kalong ia a fela me wo yengi al kalonga le ia awau I elua me pe o lo sau I ia o mele mo wai e aluluma ke sau ku ia e nga fo ia pau al me ke kilo e mo se ku pe ka longa li fui wa ko fa longa I heard the prize money was 20,000. E lava luz fulu a fenga ka o ko il ma fo ole ia wa ia fo ko inga sa mo au ngi ave ka me kile me ka longa ia o nga la fo I se sia au I o ka longa le ave la mo lo vale vo ka ma vo ia lu solo ma ave I ka longa le Ke rolo va I reo mo ko le leia asia ka longa le o le ka foi aku ia kai mi vori nge wa ka wung sa si fa kai kai aku e ke puenga pe ke puenga ke high tech ke lo mo ke po le pe va pe ave ia asi ata I mena o ngo winga ke le ko ai nge I le chota ia wala kunga le ka me ke al wako mar wako ia yang o ka foi o a foi pa ele so la manga yo me lo so ngo ia to le fo ne vai a kulenga o ka mai ki ia ka uianga o ka enga ia ne vai a ia le ngo fa ngo ai pe ie ne voi la pa su e la ko ia le ka ke vai a ku ia la fori ia a le vo ke ve ko ka yo ko e pe ie e fo mai nga o parangi ia le va pe vo le fa ya ku ai se fo ia a se me vo le ka ma vo e vo le la ka fa nga vo ia mai ka mai ki ia ai ma voi ia me ai sim ku na penga le ka fo le mo sai ai o football ia CTE na CTE ia wa vai ele mangi me protect le ulu marki sa o olo fa facili mo le au mo ma telefo I lua ke me ka alo se ke me lua run it straight I se I left we say because I know the impact as well ia ka longa ia amual ke me fa pe o mo wala va ngo ke sa o ia o sa o
ia makaulia ko sa lo e kong yo ili onga le ko mai wa ke le pe ke la sa wa o mai ia o al car al me ia va vale que pela me you know la sa yeah. Yeah, well, I don't know the future of Run It, but you know, if it's gonna be something, then I hope that they follow the procedures and also how whangale guidelines mo kāka ka alu. Tato mata po mo muli ole talong o ole pamanatu ino le srato sanga mota. You know, whionga le pleskenge. Yeah, amo, mai la makamei ngao. Yeah. Aftai tola fo me voi no fiong le pulen le afta simbole avno ya o se le wa mai fa mo mo ngafo ya le kalapu me se voi le pa i le afianga I mota tu sai fo I ma tau sala ma tu la va pena online sa ya ai le o fai fo on tu ai le ya tau la fa mo ya na to talo tu la fo ya fiong ya tola fo ia male tanto pokala menei ia o lo ia la vani so fuanga la maru ha pena ona ngalu ia aluma fana fo me se ia uso safa pena ona tau tu fo kalapu ia me se fo ia pa ia I tupu mai e lo fa pena ona I Samoa ia lo fa pena la ona tau fa mai ata pena nga fo fa moi ia wale vai so moi uni ia pe o le tulanga lana na toi fa mana tu fo ia le tatu sports tal normal le tatu Blue TV ia o ala vani si fuanga fa pena ona ta pena ia o le fa maru si au la va mal fa mana tu fo tatu kalapu ma se fo ia tamata alo sa fa pena ona ta wina tau ia o le mana ia mal talo fo ia tole fo nei ia male maftanga fo ia kilani nei ya o le mana ia la va ai felo ai uma la vai sa mo tu sai foi mal fa mo po fe la vale me o la I tu e fio nei ko la langi male ko kelope ia e mo bia la vale talo to le fo male nisi fo io uso ma tu e tonu o kilani nei ma ia e fi felo ia o to I tato uma la va I sa mo wa fa mo le kalapo mota I lona se lauta sa ia ola tu ia to le fo fa mena tu ni se tu langa lo mo bia ile fa mo ia pastai ka kongo ave fo ngi kula fa I ka ko pokalami ave ia ma wonge ma mo ma fio ngi a foi e mo ke la ko fa fa ke la va il komiki sa nga fa foi male a fo sala online sa fa ile al kalapu ia por fio nga foi a ka ko mota I me solen ke ngi ia ke le nga se lengi nga mo ia ka kongoa nga le fa solo kwa ia le conseguiu alo fa mo ole o kalapu le il masinga fo ia uni no ti se lo vai sole ai u kwa ia le au kula kai I le so fa kinge ia fa mo ma o le va ka penga ia ele fai ngofie fo ia malanga ia nga usi la fia fo ma mo ia me se fa fo mai ia malanga ko fo ia alo fo fa na mai fo nga ka ko kalapu I fe lava ia Australia Amerika ia fa pe fo ngi sila e po fe lava lo wa ma ia lo fo fa na wa saka alo le nga ko moka la fa moka ia sa ko ke o en ka ko kalapu e malanga wa ia kuwa inga mga luenga ia kale sim fala po ko fo yo ka ko ia la ko ngol nga va ia ko celebrate sala ko sa ia ke pila o le kako o le maf o le au malanga le o ku ngi sila pe lo ia sunga ia lo sa to si loto pa unga sofa pen ia tu ma fono tu li masasa ia tu lo ma jo fai ia tu la lutea se avao tu pola pascale fa ngali ia Robert P fa poi ia ro peti ene ma so sia ki el Sara ia pistasio I Sara lo lo ia li palala si utolima falava au kuresa nai nua tol penislei tani kaleopa ia na fiona ia au mua to vaenga ia o Reverend anga senara o la il fongo I malu kemi ia la fa kalima ia ia ma ko ke la o leo o ti peni ia o sa fa no si o silene ia le malanga fo check riff
wa sakalo fo ya muka ya o le sunga ya Mac ma ngalo malele ya o le uso le ma wa kala o le ka fia ngai mit ile I milon mo ya lo fole ko mo nga umari na ko nga falanga open heart church ya le na wa kal ko ngula le nga fakia le uso malanga e fa mo le ya lo fangia le ko mo ya le fa foi sia el malo sia ko foi na ya ke le uso me ya o tanga lo Thompson nai ma te o le polo o Terence Hanken ya o kama o farimo frano stitch le uso foi o kama le malo ya o tau tai one pa le pua ya lo songa miki o le fai o Alfie vai soai ya o tola fo fa le minga sele ya o la ko nga le o ye fa mo nga e malanga I Samoa ye male fionga fo ia sa vai se Michael Jones ia pe o ma ua ia lo ka pengama mo sa umi ia la malanga wa ku I New Zealand ia ai o verso ngi ia mal verso ia nga uso fo o la fa kali ia ke me kali ai la ko livio ia lo fangile ko fa mo me malava fui ma mo ia o kulaka mai foi ke me fa ko foi le fa mo ia lo fangile ko ia kulanga me malava ai o nga fi foi lenga ia na fa ia fa la wase ia kasi foi o ko uso ia David Schuster ia se kasi foi o levalan ka kua in club ia o ngia fenga malanga le uso ia me se foi ia se makinga ia inga ia ole faltua foi ia laine mal no falo fa pele Schuster family ia no família le ko ia mo pel file mu mal fa ma fa fanga le tua o sai foi o valau pa ia le ko ia David ia ole la la kula ka mal fa mo ia lo ia ka ke le o ma ku man ma nga mo le valau le ko ka ke le lo la val me lo ia foi ma mo ia fa manguele ko ka penanga ia uli masao ko fofuanga ma ia manguia me uma ke lo ia ke lo maka po muli la banga ka ko fa so ngia fiafi ai ako kri I fai e fa fsilo ko ngaka ia le so longa ka kocha o e ma lo le run it straight ia asiaka mamangfui ia mangfui ma seta ka ilo ia e kai peia amo ingi fa pe e pengi komi fo ia e kama foi o so lungo vivili apa u lalo so anga ko le ni se a ko a elisilis a ke va ku ke wa ko o mai ma lo fali o la uanga vai o lo uanga so uanga ma ko fa ye fui ko sai e to kali fesil yeah a fe pe van straight ya mana tu le ma asiata eu kika ko kamari ko ingara le pa la papi asu vo pa ko le va pe ia nga umalola ia ka ke o umala so ko la ka ki ia umala pa ka lo lo fo li kas po ia mo ko lu e fungo mo li maules e malo al ka ko kamo as ia yo ulang na tu le vo es ka me ka yo o kangaka o vai kangaka le kauli nga ya ke ke lo uli umai o ke lo kamo kui fasa ye le o master me o tui fasa fa pengi la ma fa ko tui fasa pe o le ku mai o le o ke umai o ke le o o ke umma kwa i la vai kangaka ka o kai yeah nga fui vai ao ele o kutu ko le se ni fai me o le ka ai o fala e kongilo so e kulanga ni al nasamo ia nga fai wa kul mako porklame ia kong fo I ko mai ia faka kalngoingo o kapua e alungi vai aso maleva ia so mlingi ka usango kalngola va kalngola ngia mon pasifika kal kong foi o manguia ia kam finga alu fa nga wa sa mo fa pe foi ka ko uso I tonga ongor ko kapua inga wangi me
ale ia kapuaʻiga ma le lagolago ia e le kigi lau ma le faamoemoe ua makokofo foi ai apia foi maumua i la aso ka alo i foi le kakomau Samoa ese le kāua lenei mea o le kakalo ma le kapuaʻi leo ka koe vaai i le lagolago ma le mea saiai ia kakoau i la aso ia faafekai le sunga ia whalongo, ia wapea foi i le sunga kapikeng ia hari, ma lako uma lawa kapikanga o le au, ma lako lo i kuako sa vai, P.G. Williams, ma lako ioko mamanga, halo uma lo sa aungi mo ka longa i Mersefo, ia e kausisi pea whamoemoe ai le atua, ka iala o ko i kei miuma, i mo waile maras, ia e fui ma umua, tau kai kele mo kakwasoa, kele foi mea fou ngako whafonga misa mo umau, mo le fai ngol ka penganga lo kingo o ka ko kingo malu o le tu ia pa ma le ai le kolengi mau mo fola ia kam fai ka mau fola au kam fai ia netola wa o ka ko sa mo ka ko ola me ia o le ola le vi fa lo ko kale fa me lo mako le vi ia la kwa salu pa o le vi le lo polare ia ka sau lamu koe fo i mea nga, vai pa au ke ngai ola iau kafa, ka vanga, kau le moa ma kau sa la kua lamu va solo a koe mea, ia ka ke kalongo whape, alfa ka ule e sulfu maloloi, e mo wai a leilo, a malosi lo kingo ma leilo ma fau, pi ia reko, a fo ia ka kori, ka ko whamo ma kasi ka ko kuri, ma ka il vaso fo, nis whapo ponga fo il ka ko pokala mele, sposa no, amo temne, mako fui mau mo mako fa soifo man vea siata fa soifo SMI Fia whaafole la no lo mota a fio mai lo le SMI hardware funga le ua iai nei le matou au whaingaluenga to mai whaapitoa a wale sui ino so se vali ina ia whetau i lelei malo manao. O matou vali o lo awina mai atu numa mau ma ua mautinoa le anangata ma e umi foi ona au lelei iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali o lo iai foi nisi o matou vali e whai iai lau fifilinga o wale wha lelei ina atigi o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu i whafu Paso tai le fionga ya Mayava Leslie Wolf, a wa o mwhaion tongi New Zealand, ai piki Samoa la opa. E nao le filifili lava le lanu, mātou te ngalulua i le suina, ona piki lea e lo ainga i Samoa. Le SMI hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, ma le fausiaina ua mea angangata. o lo fe afio ai au kila ni usila tau sa ia di la e Samoa mo so se fa tsina e ala I alo ala no ese ba mi tia fu fa pela e mo ta mai tai ma fa nau e tasi lava le fe o lo ai au kila ni e te martoi le e Veni Pacific New Zealand ile Auckland International Airport Shopping Centre no Meratasi John Coulter Drive out of a tono la vole warehouse market down ile malai vale le e Veni Pacific New Zealand. Welcome to Roots' Barbecue Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Liquid Freight o se au nanga vave te whaatutua ina. A wale la foina o la container po so se wha muhodi e wa inga I Samoa. Whafsota iwa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu alu. Le Quick Freight au nanga vave te wha maria lutu.